Napušla start mašinu i čekujemo da dole Milošević pusti 89 i treba se istrka, pušta na najbolje startuje Anks. Anks prati to, Paris, Texas, treća pozicija, Minecraft, četvrta pozicija, Wolf, peta pozicija, X Factor, šesta pozicija, Luis Fernando, potom Trailhawk, pa Zane Nibras, ali tu je Zane Nibras. Trku vodi Paris, Texas, druga pozicija za Anksa, treća pozicija za Wolfa, četvrta pozicija Trailhawk, peta pozicija Minecraft, šesta pozicija Zane Nibras, sedma pozicija Luis Fernando, osma pozicija X Factor. Trku vodi Paris, Texas. Paris, Texas diktira tempo u ovom nadmetanju, na vrati za galopira Anks, treća pozicija, 3/4 pola dužine iza Anksa je Wolf. Pola dužine isto toliko od njega, Trailhawk, dve dužine pa Luis Fernando, Zane Nibras, uz desni bok Minecrafta, začelje za X Faktora, trku vodi Anks. Anks, Paris, Texas. Anks, Trailhawk. Anks, Trailhawk. Anks, Trailhawk. Anks, Trailhawk. Anks, Trailhawk. Prvi Korbač opomenja, ali Anks ima 4 dužine prednosti. Anks, Trailhawk, treća pozicija, iznutra Wolf, polja, Luis Fernando, peta pozicija, Zane Nibras, trku vodi Anks. Anks, Trailhawk, Anks, Trailhawk, Wolf, Luis Fernando. Anks, Trailhawk, Luis Fernando, Wolf. Šetnja Anksa, šetnja Lakonovog sina. Galileo Golda odgoja helikopter u srednju doče Aleksandar Sašić, Helkop drugi, Luis Fernando treći, Wolf četvrti, peta pozicija Zane Nibras, šesta pozicija Minecraft, sedma pozicija Paris, Texas, osma pozicija X Factor. Anks i Trailhawk. Izvodi Nemanja Bobičić ispred Udruženja ljubitelja Beogradskog galopa i kase, ispred organizatora Beograd Racing Cluba kao i Srpskog galopskog saveza, uručit će pehar porodici Alić. Pehar odlazi u ruke Dimitrija Šendekovića. Dame i gospodo, jedan aplauz za Anksa i Trailhawka, Trailhawka i Anksa, Anks i Aleksandar Šašić.